Trak pen dampar hem konglong ahiring tang rak pen kachitong. Lakhain koira phonilip constituency ke parlo chuki hola bofong terona rong pen chun terona rong adaglong patumi porphai truck malom dampar ke pachat pik pen ajok ahiring tang rak pen hem konglong kachitong. Dampar hem konglong number laki AS05AC1426 lapen hapu truck hem konglong along abang a number ave lapen license ta ave. Lapen chuki hola thana police atum si chepari reng ponlo. Bon sita kopi ko son pen lo ni traga phana bangke chuki hola thana pon pipin pen dagamat si chingki penamat traga bangke chipon detlo. Lapen dampara bangke chuki hola police station thana an pon igderlo. Lapen berta kelong donahut an ke pupu hem konglong kate baratum akopai ke mi pik penajo arenga huwa bangke supon abila. Bon sitami dampara hem konglong kate barabang pu kepa chatpik ajoksi lapusona kisung phunang lopusi hada kedoara ratumpen nang pachini don. Lasi rongarat atumpen kechuning ripon ke hem konglong kebek adim lang pensi pe prap nang ji pusi chuning ripon. Nilif pen nilitoma pherangki tharson teron nang kilo Abirta News Report Public TV Karbi Anglong. Ni alang litung pen klar dakalan the kachini phan nang litung phan napaklang klar dakalan the napaklang ponpo lasini inut pe inut par juponpo eto gari keneka accident hoise to গাড়ী খন মানে এফালে দি আহি আছিল যে এফালে দি এখন এইটো ফৰিল গাড়ী আহি আছে এটো মানে এটা লাইট জ্বলি আহি আছে না তো এটো গাড়ী আহোঁতে মানে কি হল বস্তুটো লাইটটো এটা জ্বলি আহিছে না তো মুখামুখি গল এটো গাড়ী ইফালে কাটু দিন দে এটো গাড়ী আহি মানে ডালা পৰা মাৰি গল এটো দৰজাতে আহাটো ক'ত পৰা আহিছে এটো গাড়ী এটো দেহৰি মাল পেলাই কিনে আহিছে মেটেল এতিয়া যোৱাটো ক'ত যাব এটা সৰু পথাৰ যাব খালী গাড়ী তো ড্ৰাইভাৰৰ নামটো আপোনাক ক'ব পাৰিব নেকি ড্ৰাইভাৰৰ নামটো কি আছিল বা পাহৰিছোঁ না মালিকৰ নাম মালিকটো কিবা গ্ৰীণ চুটিয়া আছে হা গ্ৰীণ চুটিয়া ঠিক আছে এইটো এক্সিডেণ্ট সময়তো আপোনাৰ ইয়াত আছেনে আমি আছিলোঁ না দেখি পাইছে না selang itu bengklar dah kalam thina paklang pon lo nasi malam sofi lo putang te neli ako anu ka frekven klar dah kalam thike paklang ipan neli bo ipon po non ko la pansi neli Abirta rip pon lo do me thak me Japralang so bekiling arong behemari somar lang ke jangpen apran kedam. Pinini Phaikri Troksi Chitia Chiklu Borpathar Police Station Bumulang Somate Silunijan number Aroyelong Patumini Phaikri Trok Arni Ajer Potumpen Lang Nangka Chinglu Amat Langjang Chok Amat Apran Damjuilo Apran ke Damjuyar Somar Laki Japralang so bekiling arong amikar Rajesh B Lapensika Ingtipi Atoma Supo Adagba Belson B Artaing Koirapli Lason si lang ke jang choga Abirta Borpathar Raikom Saikhi Atumaphan Abirta PC Adema Klong Bangpen SDRF Golaghat Team Atumaphan Abirta Pipen Kithitang Arpom Kiriji Aphan Saikrem Ponlo Sitami Lang Ajur Kitan Piklapen Karnuk Pikpen Ajok Long Nireklo Lasona Porahu Deopani Jengrong Pi Arong Amikar Joyson Terang Lapen Ronga Gora Menterona Rong Amikar Samuel Terang Atum Langkipar Bib Cepadoka Joksi Langke Jang Chokari Somaraphan Kichitang Arpum Palong Ponlo Lasoalo Safapani SGB Junis Timong Rukison Rongpi Biren Terang Pherangki Sarbinong Timong Atum Lapen Ronga Sor Sitami Adima Klong An Palidunsi Hido Ana Saiklem Donlo Lapen Postmortem Aphan Borpathar Raikom Saikhi Atumpen Chepari Deng Ponlo Japralang Sopen Nilitoma Pherangki Muhiram Tero nang kilo Abirta News Report Public TV Karbi Anglong আমি ঘটনাটো যোৱাকালি 4:30-5টামান বজাতে পালোঁ
খবৰটো থানাই খবৰ দিলে তাৰপিছত আমি যোৱাকালি অলপ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে নাহিলোঁ আৰু ৰাতি দিগদাৰ হয় না অলপ ৰেস্কিউ কৰা তাৰপিছত আজি পুৱাই আহিলোঁ পুৱাই আহি 7টা বজাত আহিলোঁ আহি চালোঁ জেগা চালোঁ অলপ ফুট আছে বেছি সেইকাৰণে আমি আমাৰ ইকুইপমেণ্ট লৈ নামিব পৰা নগ'ল খালী মানুহে আমি অলপ চালোঁ চোৱাৰ পিছত জেগাটোত আমাৰ এজন লোকেল মানুহ আছিলে যিহেতু পাহাৰীয়া জেগা আমিতো এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই আমাৰ ইমান পাহাৰত হেৰি কৰা লোকেল মানুহ আছিলে আমিও চালোঁ লোকেল মানুহৰ সহায় লৈ বস্তুটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি পুলিচক সমজাই দিছোঁ সমজাই দিয়াৰ পিছত বডিটো তেওঁলোকে পোষ্টমৰ্টেম নিব তাৰপিছত এতিয়া এটাই কথা হ'ল জেগাটো ইয়াত যিখিনি কমিটি আছে এইটো নহয় বন্ধ কৰিব লাগে নহয় ইয়াত যিহেতু দুটা ঘটনা ঘটি গ'ল নহয় এইটো অলপ ভালকৈ তেওঁলোকে মন ৰাখিব লাগে যে মানুহ ইয়াত আহিলে অলপমান জেগাটো ঠিককৈ ৰাখিব লাগে যে কোনোবা নামিছে নেকি নহ'লে আগতে ইয়াৰ ৱাৰ্ণিং লিখি থৈ দিব লাগে যে ইয়াত এনেকুৱা দুটা ঘটনা হৈ গৈছে নহ'লে জেগাটো বন্ধ কৰি দিব লাগে সেইখিনিয়ে আমাৰ ক'ব লগা আছে Pasini donji abang kelalo, atheke ladak picnic spot long. Maduk lebang seta me ladak mangke kaciri Mexican sot atheke ladak majok lelang wek thek seta labang so dim long mangke upai we athe lang karen dupik laban ke non labang so be asangho kelong lok ta isike khurung arlo lang arlong kep long sekelong lasir dake majok lo bang seta me ciri picnic ji apa nada komiti teman da kecuning ri banggalan lo atheke ongdung atum aning ciparong pen ke bang atum dupik athela dak koson tong lang ka harnu kangdai lo ne chini ne aposil hai teman mangke nangle tum ki thanun Mexican nang sot aposi lang melo potang ten non pen bang hini lo Nepali usu lapen ke non lada ke methanga khai muni se janglo la se ada komiti teman kecuning ri bangke nangle tum jongsi kai ke pen tame ning kachibi pen ladak Pigni na chutum pan advice mate ke thanun mek dup sante me pari bose chuning relo ni tum krangke hin ben tiklong lo nang le hin bose so behemari sumar kejang lang chok behemari sumar pana hin bose ane budi bang ke pon pon tangte labang so alang roi long ko an aput karnu dolon nang hin ben thamma ladak bang ke food crep ho an bak duji lapen ke ladak atheke arlong chingkep lo namasi parun delo la keng nangjar prang sinili aku akeng odam si sane sanam long lo nang limen la pen nang liku nelemen joison terang nelerong ke dak diopani jengrong piarong Ngaji thau o malangan chinglu mai tumara arai dong sidang chinglu lo ala mahapur ke kabi malang ponde tetapi tuma an ke bor ilu unde der sanam bom unde delo masinge tuita ri lo unde delo la sak nona da finali thulu patni kana pol omne di ini ke 1 baji lo matumi Ebiong sih bang, ini tuh yang sama dari rilong le dalo, masih kan tak dalo itu nak konsumsi dari kepuyang ang pinalo punang kau lah ya. Pay production pen ka bonda pon chipu thek thepu karbilun kanarjan non kebangji preya chikloni phai kep arni radahong jailong thekpon longpo bang soala marjan along ka chiparjan pona bang phu sarbinong pisola pen rosni pradahan editor producer lapen cameraman Sriram Hanse director Rukasen Hanse anparta labang soalun jerkilun pona bang phu laki ramteron lapen sami jerjalinte mongpi lapen lyrics and tune ram music laki ran rongpi studio lasi labang so karbilun kanarjan ke klangponji laki non ke bangji preya chiklu ni phai kep arni radahong jailong mate Pay production po a YouTube bi channel along thekponlong ikpo News Desk Report Public TV Karbi Anglong Ralam tanang kaci